yamna luba posra khalaga thangacherabani chinaw mayamda taminasi nungaitabam yawi tawse Mizoram Chief Minister Laldu Homa sida akhoi honorable Chief Minister sina mediator oibiu habra kano high reba kano niti ayog ki kano moi mi pham chatpada ko adu dum soirabni mediator mediation as mediator am leine ko adu mediator is direct involved oine settlement process adu soirabni high way good office oibiu haiga do good office haiga ani leko this settlement of dispute sigi pot mayam le jude settlement adu settlement da settlement la akhoi gi hije hujik lai sida tawsi mediation haibane ko mediation gi mamang da male duna good offices kawi you Israel ke khatna bada ko Iran Iraq khatna bada UN Secretary General na good office tawi good office kai no kana kaim tawro ma taw tu conducive atmosphere am sem do wari sana bagi ma kaim yaw do nabani unaya da mi he famina ko unaro ko cha ka pithak ko mana atmosphere do phajan do wari sana ba conducive creating conducive atmosphere so that party can sit together and discuss their issues ne ko adugi pot aduna good offices ka web ako sina mediation naiba sidi berane mediation haiga di mediation yaw do sidi mediator em yaw khane ba pu ngasai gi laldu homa sina mediator oideba mediator haide kaino ma si sai settlement yaw khal ane ma si aduda ma di neutral na te ma di ju ni ju hai mi ju ni ju hai moi leader ni ju hai ri moina adu adu so una kharbane mamang da khoi gi mamangi joram thangai matam ani hom unare adagi laldu homagi matam su unare ITL ki kari ge ko kim kerang leader me adi moigi 10 MLA mem loi una khrabane ana neutral oido mi na mediator ohen baje very danger si ai on observation ni ko America president la ke bra UN gi la ke bra amal it should be neutral oido ba si di neutral na te ba khwai pa soi se akhoi khanga da bana good office puto ki yai good office di ma chief minister good office puto ma yaw dong ate wari sawa yana ba e sirum ji phamoko sa puro ko din ka ma loi sin do ma ka yaw do ado huji ki mediation haji da di mi je da yaw ki phamane ba onang kari hai ba nang kari asin sum mission sum de ka tawra ne ado di machine ka no ni Israel ga Hamas ka khana ba America president in America gi khoi gi kanu se secretary state ni he mediator tawe bora da yaw Israel mission chang tawe ado di ya sidai mediator ha no ti good office ha dong ne akhoi chief minister in chang khangam do mande mediator ga good office ka khena ba se si like pa da yaw si international law da yaw bani settlement international dispute UN charter da kai da chang yeng da khangaroi aduna good office oiga di lal du homa na taw se khu yai ba ko aduga mediation oiba mediator ni ek taw di ya te ko adu di mizoro ngasai cookie gi lal ho ba ha ga da terrorist ha ga da moi mi chang ga wayen khani luai ga sudi thare ha hadi si ko kumane mediation conciliation ko ka lei sum bane ba si taw ba ya do poni si man lal hori ba mi hat ba genocide taw kangu du ga wari sagala ga di khoi kaino taw du si wo modi wai sa dong ti military crackdown taw do ne military crackdown is only solution ne India government assembly resolution law dong ne we should do military crackdown against those terrorists dreaded terrorists na resolution ta dong ne ba akhoi wari sa ni polkin dialogue taw ni polkin solution ni kaino polkin solution ni ningha tamba separate emission pi je polkin solution go atai di polkin solution go di polkin solution pi ni moi harau ro mani moi de kaino sem ro bane hayang wari sarak pada moi council ma sem ro bane pun laga ya advance ni moi hana pre plan ni da wari saba kaura ni we should be ready ga loi taw ram ai kham danger ni wari sabi ba hai ba sim soire a sokudi moi mathak ta military crackdown to is only solution natraga de khoi berani ko aduga pangpilen parang na ga haiba kaino union territory hum khaido si kai mai mangu ma kai mu erang gani mai mang bi haina bi leibane ma na ko chung unar pada ana du potung topiro manipur su kai ba de ko manipur gi territory integrity je su kai ba de prithvi force am thuga ya de akoina lu pa jar pada thengna je tamo ju sui thaben khali akho jamui kashmir gi di maze agreement sign taw de akoina cookie tabir ga yam ngai ko ngasi cookie tabio pangpilen ga yaw ga te mo thabi ko copy ma Jammu and Kashmir the instrument of accession ka sign taw ba adu maze agreement sign taw de ni si case yaw ni adu instrument accession sign taw numitu da de di mo proclamation law thok pani India constitution ma khala lai ni na adu loi bane my sovereignty sign taw gi bane ba ko adu gi po ni aduna mo instrument accession nang sign taw ni the maze agreement manipur taw tripura taw si sign taw ram de mo di ana khoi di maze agreement sign taw India da merge taw ki ba maze agreement du lali su me khoi haijar adu gi du chapter bani ko maze agreement sign tawk India da khoi si merge tawk ni hajidi historic fact ti sidi legal truth ne sidi aduna
Major means keno. This is the treaty between two sovereign country name. India is sovereign or me matam da Manipur sovereign country name. Aduna sovereign country in sign the treaty name. Treaty is a provision kaya matam da Vienna Convention law treaty and lady bako. Adu matungina 1969 adu apply to kadoni aduna adu portion ko munne yenga da bani akhoi ki minister na su assembly hai dawne we merge to India by merger MP na so haibi dawne MP so haidi MP kharabu di wanga nge na nge wanga ngangam da MP ang tharamba hanati walo ngange yam phare even including Maharashtra na jaw bok to wanga nge ade bimol ngange adagi ti am alfred ngange lu ngange phare bako ngam du da merger ki minister pande am tang palwal ai nai to na haija bani assembly da adagi di parliament da merger ki minister pan bi mayam khangu jan Pari mom channel lang asi thamjare base mayam gi mot khajitang khangba pamjabadagi video se hapcharakpani channel mayam video se ngasi gi di loisanjarage yudo pakhang mana yai phare kanglei pak na yai phare